Waiwai. It talks about a rich man who met Jesus and how he asked Jesus how to get to heaven. And, hello? Okay. Jesus said, give away all your possessions and then you can follow me to heaven. Give all your riches to the poor and follow me to heaven. But in the last verse, the rich man says, I'm not going to get rid of all my stuff. And then Jesus says, then you cannot follow me to heaven. Song called Kanaka Waiwai. Okay, Timmy. Wow. Okay. Ke ala hele o Yesu, I halawai aku ai. Me ke kanaka o pio hano hano, ka olana e ka waiwai. Ne mai e ka o pio, e haku mai kai e aha ho'i ka ue hana aku ai I loa ai ke ola mau e have lilo I ko mau vai vai I loa ai ke ola mau ia oe have lilo I ko mau vai vai uli ahai mai aku I loa ai ke ola mau
hai mai aku I loa e ke ona mau I loa e ke ona mau I loa